ngwanyana a re ho itse ka re a re mama ka o nyaka Lieutenant General Mkhwanazi cause bokatse ba mmole ke bokatse ba katse boelang bo phamkhotso balek jwada Joby, another day, another day. Ngwana a re ho itse my mom has been dating my best friend's dad for the past 10 years. Bana le bana ba ba-2 kgwanyiwa ka mao ke katse mao ke le none babao ke tau itse a re nna ke goletse mo garang papirara ka re short term a re mo pirara nna mo ke goletseng ne re le triko high ke nna ke mama ka le papaka and then 2 houses away from us ke ntlo go bo best friend ka re okay chum a re go bo best friend banna ba le 5 ke mama teng ke papa teng ke best friend le bana ba go habo ba bashimana ba ba-2 ka re ya a re chumi bona dingwaga di tsamaile ke gola le ngwanyana o go le lovely go le so big go le so deke mal but at some point papa ka sela tlhokofala ka re oh we are sad. Aga wa show me papa ka tlhokofala ha sena tlhokofala ga boloka papa mama a roller for a year a pula roll a go itse mampolelo has the mama pula roll 6 months later my mom is pregnant ka she's a cat. Why is your mother a cat? A re ke re tshwemi ena a zanka ga bona monna a zanka ga bona go irala sepe go tsena ntate ka montlung na re maketse mmago la email awa mama ima a bele ha ngwana ha sena bele ha ngwana nna le 6 months a ke re ha nna le 6 months batla tlo retela o gopolo re di family friends le ba go kae le ba go best friend a re mama best friend a tla ntse le mama ya re one time ntse le mama ka kukile ngwana ko hae wa moshimane a re ai man wena bana ngwana wa hao o tshwana le bana ba ka tle bathong ba pilanyana yang papa bona ke mang a ga wa o pilanyana yang papa bona ke papa hae ke mang a ga wa mama ka ga o ka se moitse papa bana ba ka o nna kae ho itse mama ka bona gore mo yanong dio tla di tla nyeka a paka mo ga mpapitori a ya ilo nna Rustenburg ka re what is what a re tshwemi mama ka tsamaya a movela ilo nna Rustenburg ba shia nna ko ntlung ele ko gaekwa okay fine ha mama ka ilo nna Rustenburg 2 years later, mama ko bua hape ka another mpa. Hi bo, your mom is a kid. A re ke re chomi, mama ko bua ka engwe mpa wa belega. Ha sna belega o belega ngwana ngwanyana. A re ke re khwitse mangwana le wa ngwanyana photocopy tla ya best friend taka. A re ke ngwana lo tshwana le best friend taka in and out le ka manala le ka meriri ya mokokotlo. Ngwana lo tshwana le best friend. Arawa one time mama ha tlile hape a tlile for the holidays ngwana godile batho ba mmona mama best friend a ga ai man wena bana ba hao ba le 2 ba tshwana le bana ba ka le bile especially o wa bofelelo o tshwana le ngwana ka pia kante papa bana ba hao ke mang a re mama ga o tlotlo mmona one time a re itse mang tell me why nna ke decide gore ke ya Rustenburg unannounced a re ke tsena Rustenburg ke re palakata ke kira papa best friend o itatile ka tolo he's a daddy, he's a father. God, what? I with him and my jaw was on the floor. Lueda, pick up yours. Uske bar wow. God, chum. I get to make papa best friend to be the delegate untimo untwena. Mama can't say molly bile mouth modima. I do repeat papa best friend. I got to mama jump wow. Bob I'm go to. I get about Sadiba Mofateba. This has been happening for 10 years. So ho bona ngwana ko heno over 7 years le over 5 years ke bana ba this man. So ke ena papa lena o mompha. A re ka lebella mama mo ga matlhoka re mama o katse. Mama o katse. O krasha, o katse. O Oliver Mtukutsi ne re ya wo. Ka re tshwemi yana o berekile yang a re tshwemi hona yanong na entlabang gore best friend taka o mama hae o lose weight because ga itse gore papa hae o etsang mara o belaile gore papa hae wa cheat and ntla go bolele khutsi mang ntate o hustler bereka KZN all this 2 weeks ha tsamaya o tsama 2 weeks kwa o ya ko mama ka onna ko mama ka 2 weeks and then a boy a tloira 2 weeks ka ntate ona is a dragon Kolobe is a dragon a re ke re no khutsi mang ntate o a se tlela bereka KZN so o tsama 2 weeks ka kwa a ilo nna ko mama mo betche ka tšhelete nyane rileng a boe hape a tle ka mo 2 weeks a supportela palena so ya no mama best friend wa belaela so mama best friend a belaelang nna ke bona hore go botoka mo nna ke tsie di phone number tsa mama best friend ke mo sendele message ke mmolele re wena by the way your man is a cheater ka re tshwemi yo mma go ke tau ya lenone mma o ke tau ya letso la Juda